punch all in. CrossFit Open 21.2. Bumble 22.5. White line 160. Ivo Matić, CrossFit Kame House. Čast dušmanima! Bože, zabrani muziku, da ne copyrighta. Onda će mi izbaciti za sekundu i sad ćemo što biti. Za to. Samo ispod drži. Da. Ajde u kurac. Marko Stolica. Store. Ne vidim te. Ovako i ovdje mič. Okej. Jel? Ajde. Marko Stolica 21.2. 22,5 Ivina kila. Ne, ovdje. Ti stup. Ništa se. Ja ti snim. Koji lik, koji čulim, pa to je nemoguće. Ali bit će dobar video, nema veze. Ne bude li bar 10 pregleda. 60. Ja te pogledat mi. A nećete moja ovo gledati, ovo sramotu. Mali će mi se opuričeno. Ne s njenog lajka. Stoli ima 3 Instagram bilo. Crna slova ne znam vas. A ti je ovo ništa, ja ne znam. Ajmo! Stani, probaj ne znaš. To je to. Možeš se sa mene tići. Hoće upali sad. Ajde, samo ti dođi, ne treba. Sve ovo. Ma, ovdje sad.
In your arms so tight, you let me know.
Šta stane? Da, putaš ti se na crveno to. A ko je crveno? To ti se snima. Ne. Ovo dole? Ne, na lopsu. A plavo je.